Mina ibizo lami nguDumisani Mankunzini. Besihambe eNkayi sisiya introduce i-cricket ngikona ngale with the program ekuthiwa yi-cricket ekhaya eKasi. Right, lapha sizama ukuthi sithole ama-players angadlalela i-national team, sithole njalo lama-administrators, ama-cricket administrators, njalo labaqeqeshi be-cricket. Yikho de sikulandile eNkayi khona lokho. Ungavele uthole ukuthi eZimbabwe we have struggled ukuthi si-produce ama-players awe-national team, ama-players awe-national team, lama-administrators nama-coaches. Yikho sesithe ngcono sihambe emakhaya siyefundisa i-cricket and njalo silahlekelwa lithalenti eliningi kakhulu. Ama-players abesuka ema-primary schools koBulawayo, kubo Milton Junior, Baines Junior, Masiye, Hillside Junior. Abazali babathatha abantwana laba behambe bedlala i-cricket, behambe befunda i-high school khona ngale emakhaya. Bengafunda khona ngale emakhaya kungela cricket, ithalente seliphelile. So 4 years to 6 years sokungasela umdlalo we-cricket usuphelile. So sesibone kungcono ukuthi hayi ngcono lathi sincedise abazali lezikolo ngokuyafaka i-cricket emakhaya, ukuthi nxa besuka khona ngapha etown besiyafunda ema-boarding school emakhaya kumbe izikolo zemakhaya sibe labantwana khona ngapha.